zan pha sun pha chule ni khopha krista zala ka so pete ho zo se hichi Ninununglam to ki sam kai bible thate ngui long nitin ham se na su jing ki ta lang na channel hi tunia hichi video ve zo se mi wang pha hi azi chu Hitobang phat pha hi koi ma zo sin amu zo lo hi thukithang hi ham se na sang che che tan busy hi dem masang chun ham se na hi han ka la to hijongle news ho vela han ki za jing lai chu anom tunwang iko mu ahung thum tan him tam pin thi na man na ti su ka na ken thei he su na nei patawin ahin na wa noi thilse hoi ve ting ei ho chunga su sa nga kho zo zo su jing leiset chung alam dang momong ta ni ching mi thim hon jong thilse ho kon hin leiset ke chei ding amu thei gal pi athum na ahung ton nuclear war hin tin iti akhin so thei dem tin abui tawe ai le so pite ho ai ho din pathin do ai hu hin thei diu le ikinep naw sun choi hezi chun bible a pathin patem ho anaviau hite azi chu thilse kai pathin kut noi so hin ama lung go le ana to he diu hoi moi na ai le chun Matthew bung som ni le li chang thum hin olive molchunga Jesu to polin gu thim cha na aseijuite ang Hitobang thilse ho chu itih lhunga nahung kit ding phat le leiset kichai ding chu ipia kimelchih ding ham ti adongui gal kisat husa le gal kisat thukithang najah diu hijongle kichai hih-un Hitobang ho hi su te ding amavang achaina hilou lai ding ahi gam khat le gam khat kidouva lengam khat le lengam chung khat kisat ding muntina kel than tin ling ki hot ding hi subte ho hi chu bible verse ho hi hoit in ngai tu lew hen in het do diu chu o bible ke sun thote ham se ne sei ho mit mu chang in agui hlong gam tai a hi le pathin thote agui hlunga kun thilni hin het do thei diu chu a khat na hin Ninununglam a hi kimelchih na le ani na pakai hungkit phat a hi melchih na hi subte ho phat ahung phat dung zui ha hin ku mang thei ki ti hi miching ho bo he thim we te ka nan simlai chapang ho dia exam hong nai le khabu ha sim diu poi moi ku ti lo le lo sam thei diu hi na na tong mi dinga zong a phat cha mu chi atu lo leo aga lo diu hi Hitobang chun pathin thote gui hlunga kun Ninununglam a hitai chule pakai hungkile phat hitai ti he ma kun pakai lam tu dia i gut lo le mi ching hi thei lo diu hi pakai hungkit chu mi zo si alam tu mong ding nam pakai hungkit lam tu nunga mi chinga banga alam tu lo nunga lung thim be nga ma hi pakai Jesu na saijen aki ko tampi ahin lando hlom cha hi ati ahi le tunia ahin jing pathin thu sanga amang thai thil ta salam in chen lo chen sumla pai nei le go min than ho inei lu zo le pathinin alhan do la za mong de hinam Zakaria bung som la thum changge nai pakai jin seijin gam sung pia hi hop thuma hop ni ki sumang ding mang tha diu hop khat se bo ai nga ki hoi do diu hi ji ati hop thum la a hop ni ki sumang ding a hi le hop khat la a chu i zaw diu hinam chupte ho bible to te agui longgam tai pakai lam tu dia i go diu apoi mo pe nei tai pathinin ei mo ho lung ngai tu le ta san du zuya na ahin tu mong ding hinam bible to te mo le pathin to saya kon ei hon alam tu ding dan tu ta i khol lo le nunga mi chinga ho tabang i hi zo lo diu hi kum sang ni masangin Israel te holam kai le farasi hon pathin thu gil ta in a heo am hon ata san lung zu in le saya lam tu ta sangin adoda zo pathin phat thei chan ta sangin gau sat na zo chang ve tun hamse na zong le tin asang che tan aching na thim a ho awai nu naw chapang le holam kai thum no mi hem tampi hin khu adai jing tai denomination chuma kon le doctrine chuma kon he jong lew hen pathin tu ta ai het lo wa inei no leo asagu kiwa tabang i hi diu hi pathin tu ta izul na dinga phat ki zen pat hi ki cho diu phat chu hong lung tai azi chu hamsi na in pa tin leo ithi diu ham i hin diu ham bo i bui pi diu hi tai na in zil du topic ho chu akhana Hitobang Christian ho chu wangam lut thei ding ham ani na pakai Jesu nei hlat do naw hi kum sang ni ram wal ta ibola ni tina i chon si jing na lai u a hidem athum chan na hi chi chon si na ho hi hoya kun hong ki ban ham ali na hi chi chon si na ho kun ipiti thien thei diu ham anga na pakai hong kit na ding to tep lam pi ni gu thima gu cha banga hong ding dan le thang punga hong na ding dan agum na mi hem cha pa ipi ki sai na ham asagi na pakai hung kiting vice version ho banga chu ipiti inalam tu thei diu ham i krista pa le krista le ipiti i khan thei diu ham
Yop kom na hin nila pung sagi makaya pat pung ko makai sung hiding ahin WhatsApp group voice call hiding ahin English la ay pawazo ngomin na hi tuta kung nom zo sile hamsi na huwa kon katin mihu hin na chang nom zo si anuya description le comment na linga kon hin join thayo hi kay hon ki mancha dang kahin say video ini ki het tudio hi kahin say pi nom chu hi le hi channel hi nitin hamsi na le pathin thu kung ki update jingling ahin achumi sa ule subscribe atin iloi pa in sumi ngai lu cha cha hojong an share kana chi hi lagaw lam ngai lu na hi pathin in ay mapui jing taw kan